The news in details. Bawku. Not Bawku conflict again. The people of Boca is in the news again because the reality in the ground is the shooting of gun. The shooting of gun like a war film. Commando. Yes. Jack Norris. Rambo style of gun shooting. But no problem. We'll capture all of you to the national military camp to go to peacekeeping. Yes. This is wonderful news because where in manner the people of the place, people is holding some gun. You don't see it before. Soldier will hear the sound and run. Bawku gun. The news in Dagbale. Because the news is a Dagbale news. La belle yi Bawku ya longo umpartana wuya. Ne dam le nyala randam. Ka so sango nang, ka dangdu nang, ka niro ke dure. Karangmala sam luna nkarno ta solene. Karu shepa la dadir nyala ban shakadan lam nyanga zaha. Karangala kulka kuya male yumpena la ha kule. Ka shepa kuya na male kule mana male kule ko male kule mana male kule ko male na tante ka tanambla nyele tin pe yima to ko pe yima de nong Bawku ba. Enter which house? Taman ta gbang wala ndima wa. Ai chawa ta pe ba ma. So jabe ko za ka parso ko le ba nya zona. Afa kamila sa ko angarma te nyindol underground ma alumma. Rest in peace. Kishanga nyaran pa inte to tengbar ngo puna ka ko nyani slamana pi tunon ko to no wala hisab zo tana ba won kun shele. Wula zo ka ko enjia ka so ko zang mara fanan ta kamina yang na ki bier ko. Ka indi mara fana ka she dame te dam ka ina ta zang pa amabiso yele ni ampa ka karnya hun yan gu kana. This is super pathetic. Ka kunya to nyao. Ka bi na tinga taba. Ka barwa chang ankara. Ka bi chelore. Ya la ple. Ka nong ba nyahang ka ba sang ba lapsna. Na on malia. Ta mabe bala. Tu zo to bo no so kam ye sur la dua ko sur ta mabe Bawku na ma. Non ko non po ga ta nya kar die shema ka ta ba ya kwang ta ma ka ta gut ma ka ba che kar nan. Dama. Sa shanga bien to ma ba nan ma ka ya je pa la bole wele. Akwe ngela so ka ko nya sun ku nya so ni black pie. Ka yelo ne tap cool. Can you tap cool? Yinya nyine. Can you tap cool? No tap cool. To nya ni mla to be nya ni mla nya nyela asangane. Ka no ka nyela bin de kar le fu barema. Na no beba. La ni so ma da pe ni so shere nya tin zanan asafele. Domin shi nyoviya yirma. La bin shere nan ma nan dangerous ngar coronavirus. Man mo shabul na virus da man da jiyo bin na. Be sharan de kun na jama bin ba ya bora je dina na virus. Simple. Traba mi me ka bon lo ko per 19 ma na virus ba. Antoron so na mal ta ma be ma. Ka che ka biya ma karnan very air condition to them yala ka nang bamasum kana tangban ma pune ka tubalan yabe sharan yan chang to ne ka dabilan to ne din yan ka Bawku pule ma be to de iran kin to yir nan pulo kana na bu wala ngo te yawana kwa na mo de so chama ka bu ngonye ban bon ko ranya ban bo na bo shwata tong la ka pulo yila she pala nan pulo ma ban ko she ban kyer na ma ban yere mo Allah tang pa yo no pulo tu gar yo ajo kable ndaga chadu te mabe ngam persmente mabe kusah jimi ya suglo i tante yule saf polo ay ba yin mi to ba de be kyan ni Usman je ya nta patene mi ka shele to be nyela so office ban kan ba mi ka ko yangum jilo office non ni Muhammad ne yon marafa kana wa ka dandan tetana politicians ma ka te di ba kaban shakran yantin ya marafa nan wa na ba mala
Ka so cheki ka tom papata na zatin ya ki shin shire puni pam sa pure tin ya an ka tin ye pata karze a tin ye pata karze nyam fun chang na mane wona nam tiem bia no why because we don't want to work for our family to satisfy and say God bless you father, God bless you son. Then the version honorable sa ka tima sa pole me why afa doam biar pune yama kaman wula ka ko enjia kar ko nya empi yon kan ko bana kan tanyo ti disi hay so ngom ko bian ko cha kan ko do empi ma don kan empi aka so obutumda ka tu wula aku chanja so mlongo kar san tam ti ma do la ilaha you never share afon no pela you don't want to construction your area roads. You don't want your area school children to go to school? Every shana you see me selling. Shana. My one in your dry season. And to shana be in your wet season. To every wet season, compare like your phone. You see that there will be floodment of water in the area. Shabian Gapsaka and Zangana. Because you just want somewhere to cool your head. Shana, you have to travel to a hotel of school. Now I can't be a shokona. Then the matter yale gunshot. Kigum Zala Onyama Faramay and so now the melba. The Shanga Yaram Jetabang when I'm Kunyang Gunda. Now the check out a party. Because man jo mai ku mai sha to gumara fa kun sa kamar fa kun ba ntuma ko nya chi kaman kum ambulance ma kum kyang bayan la to ku kirma kalan fosar kurta are you inherent to go to heaven to quiet ata ya kibriya nga hisab ka zanga nga zanda yo ai an jon ka wala ta bal man ka to ku bian to sha bian yi kin ku ba na ben che ka tan pa ma de ko ne yan so abe yuni TV bin shakkan lati kar ka ku shala brab ka ya ko shon gumde ban nan da taba zaba nan bayana ka da nabi so ami tel sa ka ofira wa ha man wa shi na won en torzo yeso wa duwa ka te so tet ma be ma andozo en ye yelo nyanga kan yi mala marafa ke na rozo kinam yina duniya ka par na zo jama'a ban yama yayan bo ma we na won bo la we ka karba pama to ama yele boy we ma kuma mpuye nje ayo na mpo na nje kan shin le karike e bi kar fiala she dan shel until we meet again. Those who die until we meet again, bye bye. Safe journey, sound sleep, good morning in advance. Bye bye.